Assalamualaikum. Ma'am Taram Noksari ngasigi Islamic Research Institute IRI Manipur na sinjaduna pujar level live discussion asi hogi Yenghousi Tahousi Khanghousi hai bes logal asi galona pujar level discussion asi ki topic asi di education qualification and money in election haibani election the education candidate ki mai masing ki tha amadi peisagi mafam haibani India asi democratic country amoina koi sahi 75 years hena democracy satlava lagumba one of the largest democratic country amani in Prithvi the khwaidagi democracy sat palaibak sing manungda ama oiduna sahi humdra manga hena mapung phajlaklaba leba amani Masida democracy haibadi 3P haibadi of the people, for the people, by the people haibani miyam gi mihusi khanjara kanda koi khaliba mihusing asina ai koi miyam gi policies sing act sing law sing sem kanda leba asi salaiba lengak lon gemong adu ko democracy haina khangnei masida koina 3I haibadi koi gi 3 institute laigani legislature executive amadi judiciary haiba makoi gi institution ahum tongan mong separate orakanda leba asi salaibagi system adu ba koina democracy ka wi masida khwaidagi maru oiribase koi legislature asi yamna maru oi legislature sing asina aikoi gi state ki or state ki assembly natragana leba apun bagi orakanda constitution member of parliament haibadi sangsad khannarakanda magi leba ki policy sing program sing amadi law sing koi constitution ki makhada semdok simjin tauba khotpa adugi matung ina leba sing ngak lebani aduna election haibasi yamna maru oi election asi gi mateng dage asi gi through dage koina miyam asi ge legislature si khan ga dori bani election si taubagi maru oi maram haiba taragadi aikoi gi mihut khan ba haibani aikoi gi legislature aikoi gi ain aikoi gi policies program sema kadaba mihut khan ba haibani haiba yamna maru oi ba crucial oi ba adu critical oi ba procedure amani democracy gi election haibasi ai election asi koi manipur da su trying to so 12 manipur legislative assembly asi koi dana lakadori ba tang february ki tang 28 amadi march ki tang ahum da phase ani thokna board asi tawna damakta fix tawre date fix tawre asi mangoina na koi gi chatnari ba system asida election asi taw matamda tholokliba koi politicians sing asi contest tawna tholokliba politicians sing asi magi nature sing asi koi ngasi gi discussion sin maru oni nainagani haibadi makoi gi education qualification sin hena maru oifam thokpra natragana makoina paisa paire natragana makoi power leire haiduna adomda khaktang akoi people asi lan maikai emada purakanda koi system asi am corrupted oiba mong amada election asi corrupted oiba polluted oiba mong amada leiri basi karamna miyam sing se akoi miyam se akoina chumthokna gi tanja adu vote sigi mamang da khan wakhal se khal hogo dage haiba adugi maru oiba point sing adu koi khanana tang asigi IR na pujarliba discussion asini asigi IR ge discussion asida maru oina koida miyam da makoi gi yam maru oiba wafam sing ideas sing am vision thana nokta yengsin dun lai panelist ani ahan maktada hoigi Din Khan professor assistant professor political science political and strategy hello
Hello. Hello. Sir Farijuddin Tadrabo. Okay. Hana Muktada Sir Farijuddin Bo Akogi Hanba Panelist Oina Taran Oxeri Amadi Ekai Kumnaba Takat Pungdoxeri. Sir Farijuddin Nasi Hajazik Assistant Professor Political Science Tamaro in a lecture to University of Political and Strategic Analyst Haibasini Sarbo An Taran Oxeri. Ani Suba Madi Aroi Boina Ajmal Hussain, Advocate High Court of Manipur, Busu, Taram Noxari Amadi, Tagapong Noxari, Kai Noxari. Thank you. Discussion say how do a point, Sir Farijuddin Dahan Boyne Laxage. Constitution gi Makada Koi democracy set Palebama on India Selere, Adugi Anum the Kogi Manipur Sisu, trying to suba, Hedisahi, Yankai Manga Humpu. Election Isijari aduga internet to yadra kaim tadre nangido kitang hallaga mongang tadre. Hello. Internet fixed over. Okay. Sir Farijuddin da hauji ain laksaning base Election Commission of India na election tawdringegi mamang da makogi by poll akogi before pre-poll da campaign gi maroiba expenditure gi paisa ase adum sahi sahi gi tam term gi state ki matung in adum lauthoi hai tare andak ki oina Manipur gi oina lakh 28 lakh ase pre-poll expenditure campaigning expenditure on lauthokre masigi paisa ase leiba taragasu koi matik chaba kayadi education qualification da koi qualified oiba competent oiba kayadi koi thokpa ngamdaba ase education qualification hena focus makoi gi mafam ama pi dabagi ni haina logadra natragana education masi pi dragadi education qualification gi minimum requirement ase Election Commission of India na masigi mafam ama semdok pham thokpra laifam thokpra haibasi matang da Sir Farijuddin tambina bagi dangta ajari. Thank you Rijwan. Yamna important oiba topic ni masi mayamna so dum akoi mainstream Manipur da news channel makhai da sita tatana hangba amasung akoi da gen expert oiba senior akoi analyst kangbuna experts in so hanjan haiba adugumba yamna relevant oiba theme amane anuba ideas kara ai ngasi share tauge mayam da tabasu yarambani tadabasu yarambasu yai relevant questions hangi basi akoi education qualification ni Indian Constitution ni akoi founding fathers makaina mana sai constituent assembly sida 1949 gi mamang da makoina nainaba matam da educational qualifications akoi structure je kamaina ha kanda mathakta quite top the elected officials sing elected representative makai akoina 5 years ki through the tori makoina leire makada bureaucratic natraga administrative staff makai se leire Masai elected representatives in a mathakta quite ki moijina decision making ne law making decision making ne and makada leire akoi bureaucratic machinery bureaucratic staff makai starting from the highest senior IS officers to the state level and local level da they are implementing machinery ne aduna nasai decision making law making makoi se founding fathers sing na makoi gi premise kai no have matam da educational qualifications fixed oiram de and this is not some coincidence makoi na kauthok padagi na traga na makoi na yamna nainada badagi na traga maji relevant oiden lokthok na te they have consciously makoi na masi thamam da bane aduna akoi na ECI gi constitution gi act 1950 and 1951 representation act akoi ni yengo matam da akoi gi qualification chahi gi qualifications lai Lok Sabha gi Rajya Sabha gi then assembly election contest over intending candidates singi aduga makoi is citizen of India ni na high
Then other such qualifications, but education qualifications fix amato oide. Masi fix oidrisi consciously ni hybrid matang di kaino hamatamda. Law making hybrid thabak se asukimatic important oibani aduna ngasai ki makoina larik hairagasu ngasai ki PhD oigera natragana even MA oigera MSc oigera BA oigera BSc oigera ngasai ki mioi ba hybrid se ngasai ki fundamentally masi kaino larik khaktang na change tawusu mayamani but larik khaktang na qualified oiragasu ngasai ki makoina emphasis piramise masada integrity, honesty, accountability, and more importantly, because patriotism na people centric na wakalo na aduna hena important oyo. Yandare ko. Haining idi education sina hena wangi matik nyoy se gyan tai haibagi generalized the perception na the generalized established knowledge amadi layeba. That is true. But at the same time, makoina degree wangi matik makoida masigi wisdom hengalakani experience hengalakani amasung makoida kano ngasagi darkar laiba koigi magi kano premise or criteria makaise masi chapchama kano have the guarantee later. So deliberately they didn't do that so that any person who has magi criteria si kano hamatam masi koina out of the bookish knowledge yaw laitaba degree laitrasu yagadaba integrity have a potse ngasai gi larik haitaba misu haiba misu adum laiba yae. Then sense of patriotism haiba sense of purity have honesty have a potse larik haibasu haitabasu adum animak oiba yae. Haiba means educated, haiba means academic degree dune, but education haiba is a broad conundrum a broad definition concept never. So even if you don't attend an institution and get a degree, you can be an educated knowledge in a different educated person in a different way. Aduna nasagi makogi emphasis sikarai the piram ge hamatam nasagi integrity ka then nasagi constitution ge values me amse uphold over adugumba yamna clean oiba adugumba mioy the important piram me yantara adu education just it doesn't guarantee integrity. As long as according to Urdu, Larry Hayre PhD doctor, we have MP who is representing Manipur for 10 years. We have so many people. Ado masi hay na koigi nasagi koigi electoral system da koi nang sagi nain da reports mo koi na clean sa ngam. Adun education qualification is not that important. Ka here na important oiridi integrity, willingness, love of the people, natra love for the country, sacrifice. Because they will serve. Adu makoi assist na ba yamna laik laisu hairaba aikogi UPSC na natraga State Service Commission na loba adu bureaucrats myam lai makoi assist na ba file kok na pa na aduna makoi the decision making ne makoi the overall picture ne. They are the kings, they are the law making bodies. The qualifications darkar lay, but not as essential as the criteria that the constitutional framework has imagined or proposed, propounded. Okay. Okay. Maru ina baya Farijuddin thambi base education qualifications se agoi constitution maker sing asina consciously hapiram da bani haidi khangdadan kauthokdana magi policy leiram banate consciously lauthoga hapiram da bani haibneba aduga masigi reasonable masigi reason na kalino hai kanda koigi politician am oy matamda education qualifications natte maro oise integrity akoigi leiba am punsan bangamba miyam se punsan bangamba aduga decision making power yamna leiba aduguma miu eduni magi politician amana lei haidaba taragasu haidi degree yamna paidaba taragasu magi assistant mayam ama bureaucratic IS adage makogi leiriba assistants mayam singsina mating pangakanda system adu chatkadabani magi education qualification gi degree gi thoina darkar leite masi koi constitution maker singsina consciously lauthopiram bani hai gre mata asida masiga samana ba question da koi Sir Ajmal da lang base koi constitutionally koi mai constitution sembadasu consciously lauthopiram me hai ado taragadi koi ngasigi chakhotleba laibak koi 21st century gi internationally koi technology da then
education da hena competitive oiba leiba Prithvi amu oirappa matam internationally koigi relationship haitare market ta adagi then koigi industry da hena sakholakpa mayam sing koi competitive asu amu oi matam jela haitaba education koi degree pai daba candidates sing asina decision si kamaina powerfully lobungam gadoribano haibidi situation asi khangdab taragadi Prithvi ki situation si khangdab taragadi natraga sum koi Manipur ki example da lairib issue sing asi khangdaba taragadi karamna mana decision asi powerfully making to bangam gadoribano haiba asini masida koi decision qualification asi laifam thokpra thoktabra da koi sir Ajmal gi ideas amadi vision sing thambinaba hajiri. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much for this discussion. The yamna maru oiba topic ni. Hojik dai na se koi gi Sir Farijuddin nasu fazana explain tawgre. Asi koi na chuma tani consciously constituent assembly na high report debate tawro matungda minimum ID educational qualification si gimagi darkar oi basi thamam dabne ato to pa thamam agaso sahi gi natragana to to pa thamam aso samna ida hoji ji lady bai ko mayam khangmi na boina mi ma MLA oina natragana MP amoina elected to ge haidar gadi thammi ba hoji ji ki condition se ai pen mayam the refresh to ge the memory si maki citizen of the country oi gada mi number 1 maki sahi kun manga oi ba for lok sabha gi na duga 30 years for the rise sabha si technically karigumba soiraga su mayam dum anova update leragadi dugumasi he must take an oath aibadi sangbidan naitare constitution nama oath logodobni aiba article 84 of the Indian constitution is yogni aduga must be conviction of the crime dagi natragana atopa any corrupt practice dagi aduna maram morakan disqualify oibiya deko hariba mayam singsi fulfill tawgadamni hariba condition sini hojik lairiba daga number 5 ta he must or he or she must have a security deposit condition have required number of proposers hai tare maji ki proposer chapchana darkar oi legi damne hai beduni people's representation act ki matungina hariba mishi MPs and MLAs oi biarish rai sabagi sida hoji educational qualifications kya me maru oi rakhe matamda masai ban the chume aikogi ningkha tamba matungda 1947 sida India da leiramiba aikogi education gi magi literacy rate haitare 16% something leirame matamduda karigumba situation sida aikoina educational qualification si thamam magadi eligible oiba ngasai integrity leiba honest oiba political will leiba mi kya ama aidi vote ka bangamam da biya matamduda yam darkar oira paramdi samna Lal Bahadur Shastri ekte example losi educational expert nati mayam nati adagi aikogi ex chief minister Sri or respected honorable aikogi Alimuddin, one of the best chief minister ever produced in the state of Manipur. This is no doubt namaitahi pangan gi magi wanati how adi mana kayam yamna education sector sida sukimatic emphasis piram habasi it's a glaring example aidi lairiba situation aidi Manipur University lairiba adagi mayam sina dum masak tabane masida ikhoina further explanation darkar oi banati asugumati best chief minister ni one of the best aduna hairiba mayam si makoi education basis ki kari yumbam da mari leina ramnati makoi but howjik la iba governance yam technical oire now it's very technical even law ma pass tawbagi oragasu even GST gi matang da hoje khoi mayam leiri nainari magi economic implication mayam aikogi honorable prime minister Sri Narendra Modi he is very competent in many fields but some big flop like demonetization gumba kama mahongda kamaina masi go tawrino masigi economic implication kyam lakpa yai khotbe habasigi yamna far reaching oiba adugumba pochi even question amangse Narendra Modi sigi mohta ikogi manmohon oiramaga demonetization torungadra habasida iko specifically nei magi lairiba taking into consideration educational background si lawro matungda aduna recently in 2009 something or male for correction the idea manasigi discussion si tawdri aikoi larik pa ba wat aikoi citizen sings aina haining badi aikoi su
Maramdi at the end of the day the ngasai constituent assembly na ikoi educational qualification fixed oram drise praza da ikoi na choose the way ikoi the freely pirambane option nam ikoi option do widely pirambai wane yam thim phagrajane freedom name oram da in otherwise aduna ikoi da adugumba mi ma khanbe yabagi aduna ikoi praza sing yam conscious oiraga sigi minimum qualification for the people's representative ki matang chida yam pajawa article ma itare ngasi gi viewers kuding muktasu ai masi pahaningi the topic is something like this: question of minimum qualification, educational qualification for people's representative. She nota we see JS store right now online da kai da dum subscription le raga di phangangani sida yam pajana explain da ore yam properly sida question of minimum educational qualification for people's representatives and sigi article si by Anjan Kumar Bhanja and mane yam pajana igre India gi magi darkar hoy but idi kay aitare particulars magi data ga yaur ga phajana explain tawe adu pa matam da sugi mati enlighten tawni viewers kuding maksu aduga ato pa any darkar hoy maram di sida explain tawni education and a line just elaborate okay for the purpose of the viewers as well as the common citizens. Education is not only good in itself. Education is not only good in itself, but is also a vehicle for social transformation and empowerment and a political emancipation of the poor. Education is desired for itself as it opens up a vast world of opportunities and ideas to the educated person. Sigi line sida ikoina explain tawre education ni maru oiba si karino politics ta. Ani legislature amagi prime importance maru oiba thabak ani layeba. Ahan masi kaino law me. Ikoina hojik chatnariba a high court, supreme court, subordinate court, every court laws in no statute may change story live putting much canana no high the drafting chicananta the laws canana legislator game the legislature sing MLA sing chinatawrine MP sing chinatawrine ado targadi high report see educational qualification adu lairaga the high report to competently mohita ungam whether high adu gi question natab education ji ki purpose tunga sa education ji na maram wara kan da ikoi da tongan ba wakhalon idea kya wal pangam bagi pot am opportunity impede in education high ba facility ji ikoi na law na bagi da tani education gi darkar hoy ba se ikoi na hojik lies 1947 da oiram da bi but today in this world the high bagi relevancy do ikoi kitang question to bi ya bra ba se I want to put in to all the viewers hojik ki di educational qualification si minimum haitare sigi question se aikoi kitang khanaba yaba matam oirabra haiba khani maramdi aikoina paisa sigi matang na ngasai gi no so hanba introduced the matam da high 28 lakhs aikoi election expenditures is fixed away for the state of Manipur 28 lakhs to the just it's a the maminga kini practical reality sanchalak se wa ngata practical reality the 28 lakhs not a question of the paisa dugum Hari bapot implement over. She pochi ID realized practically. She combine can I could the legacy. A koi lady but electors, voters in Shigi could the Yamna lay. Totally later the Sukar delay. Yam Pasana Semi, Mamangi election commissioner Samanasu, high riba, minimum educational qualification Gimatanga, Yamna for Marik Chumba, a could give wafam cat hungry. High riba pochi countered away. Matamdugi law department ministry na explain tauki ID some naida back in the year some 90s ki adwaidani adu matamduda aikogi mi singji larik tambagi free and compulsory education even primary level the poba lakrisi after aikogi RTE exila matungare fundamental right oirakri ne angang khara compulsory like taban mamang dadi oiramdi adoi targadi hairibo oiramdabdugi ground lawramme mamang but how did the curry ground 16% population literacy rate or now it is around 64 or 68% or exactly my figure do ikadore hariba adoi taragadi ahanba
India ki ahanba budget ta laiba figure si aikogi 151.2 crore education the spend torame ado hojikti 43,825 crore ne education lies adugi gitang kanaba natragana madugi mahi khara de khoi thambam doi education minimum educational qualification at such sector thammaga maduna eligibility criteria ma oibasi. I'm not suggesting that, but we need to discuss this issue very seriously to the mind of the voters. Aikoigi voter vote hada gadori by koina khanbagi matam di oire tham baduna te ba maru oire tham draga so automatically yes data ama ulli data hojiki articles so yam phasana yamna clearly ulli habadi matam amada under metric ki leiramba percentage of MPs ka hojik leibus yam khenare hojik graduate ki level yam hengalai post graduate ki hengalai edu achauba specialized tauba aikoigi number of MPs ki masing de yem kan di yamna difference like some 3% they 5% che aikoigi kitang improve to bi maram di governance yam technical oire hojik la iba issue me am technical yam oiba law ga maram di we have fundamental rights under article under chapter 3 of the constitution. Aikoigi chapter 3 da aikoigi fundamental rights lay fundamental right asi kayam yamna fundamental si kya maru oi ge haba matam da article 13 1 and 2 gi matung ina any law haita any law haiba fundamental rights is so pa any law sembasi by inconsistency by repugnancy haiba law do chatna biya de we can file a petition before the high court and the supreme court law struck down to file to be right and period fundamental rights constitution gi makha high mayam sigi importance yamna lakpanina ngasai any law ma legislation ama lakuma tam dam hoina semakuma tam da high nuances mayam haitare khangadaba taugadaba magi kachin koya thungba adugumba pot aikoigi khangba ma darkar oire aikoigi MP sing MLA sing aduga concept amana common parlance da amasu ai chamcham na si ama amana tan ai haining buji kaina matam da larik si ango phajana tbaya abla ek tamaktre ada paisa yak da bot li concept amasu khoi gi hoji uri this is a very pressure the paisa si kamaina ro mana mi amana paisa si kamaina tale have du igang hangna da paisa pai du ta u my peisagi kamain lainu my source karino aiko ilai balo mayam sing si thugai raga pairak pa paisa mayam sing kai khoina dum paisa pai bu dong dum treat taw si aiko kaman samna di yachang na pi yolaga nong magi lupa chama chani taliba mi masinga white collar job tawraga amasung aibadi achau chau ba sarkar gi thabuk tawraga taliba paisa gi mi group siga voter da zu yeng se far difference na everyone. Some amaduna 60% like mutam 20% kaktane. The bochi influence the way abasing asagi no one sooner to honor tanjari makoi gi kutlay ne. Aduga kaino still they are aduga paisala na payo missing. Amasing sigi aikoigi advocate to bugi type ta. Hai makoi than any emphasis people say it's we need to concern. Aware to wamchang ego. But the Jackman, MLA or su MP or su makoi tabong kakto jabane. Makoigi duty never. Man, I do talk again and low boogie tobane. She did there is nothing. I could get tampum to Pamagi level, the other guy and one the tangat pase. She's in a never equina. That's all the problem lies. I could yum solo satabagisu. Adagi, I could gi shing pang dabagisu. I could allow MLA minister to lady. I could get died the curry. I could carry to be constitution. I have a right period. I could know what the country. Came up on I could know a mail. Sugumba aikoigi concept si ngangbagi loy maram di we have lots of problem like benina there is unlimited but time is limited so makata discuss daw si aduna ay tension lag pada mayam da hining we need to be very serious and conscious about educational qualification ni matang si ikoina voters sing dain pining ba appeal di kitang conscious daw matam moire money is not a problem at all hojiki matam da ay paisa lupa am pai da biya paisa pai ba mi duna ai vote thada raga I kala loy mi guding mag vote thada be tongan bu quality im dilay adana si ai ko corporatization to ba tar aina lupa crore adu xyz adu ba drug lord tuna lupa crore ya khay ngai bi loy ayeng makoi yoni thabuk ta si ne ba tongari ba train do hi yeng aduna paisa it's not a problem
aduna Okay. emphasis ya adu su pianing ya ikha fixed oina thambagi natragasu. Okay, thank you, sir. Sir Ajmal. Sir Ajmal maruina thambi base koi hana education qualification se fixed on the taraga so koi hojikti kitang discuss to be from time to time hojikki koi world ke trending se chatla kan education se asimokna haidi koi laigadamni koi mute khangadamni haidi natraga so masida koi concern to pham dithoi adubu aduga money have su paisa gi di karimata daka lete haidi paisa khaktan oigadamni haibadu adugi concept lo thokadamni aduga koi gi miyam gi miyam da laiba concept se koi politician si khaktan na mokoina lebak si khaktan seba tawgani haibadu wakhallon da change tawrakanda koi citizen sing sina akoi gisu constitution gi makhada leiba duties mayam sing right duties mayam sing lawrakanda koi isana su leiba asi sakhotna honna bagi concept asu darkar lei haibi bani aduga masigulona makha tatharak poina akoi sir Farijuddin da aina laksaning base akoi gi Manipur gi history da political history da koi gi yamna backward oiba haibadi koi economically socially backward oil leriba Muslim community Meitei Pangal community sidagi na backward oijaba taragasu political history dadi yamna chaw mafam ama hana sar mamang thaibi khre lelong constituency dagi karak khiba koigi pabung laikhidraba Alimuddin na CM oiramba 1972 the duga yam chawba koigi contribution pibiramba Manipur pumbagi maroin education sector da aduga loina na MP oibiramba Raja Sabagi koigi Thawal district manungsan leibo Ogwai Kendra dagi Haji Abdul Salam laikhidraba mahanasu state assembly gi tam anirak ahumlak kabir matungda koigi miyam gi Raja Sabagi outer parliament the member oina representative tawbiramba asigumba asauba mafam ama kandun thamnamaba adubo ngasi aikoi gi mirol nadi makoi gi matung inba ngamdaba akoi gi Meitei community gi maraktagi haibatare MLA oiba taragasu MLA masing ani ahum leiba taragasu akoi gi CM candidate natra MP gi dil layaptaba haibadi asauba mafam kandun thamambado koi hajik low chatbagi koi down chatbagi mawong amada leirakpase asi karino oibe abage koi gi paisa leitabanu oigadra haibasi matang da koi gi sir Farijuddin na thabina bani sinjari. Thank you, Rijwan. Adugi question do latringe do aigi mamangi kaino do loyhodri just the opening kaino na conceptually amasung contextually amasung contextually clear oi jeba koi gi debate sigi ko when it comes to education qualifications ani thongna koina nei na bai han da koina idealistic koina koina kaino se hojik tariba hojik tawriba koi gi voting behavior dagi voters singi amasung sai candidate singi electoral process ta makoi gi behavior si akoina background da abstract oina thamaga what ought to be ko democracy da sing ji kaino haiba nei na ba ma kitang abstract oina aduga ani subada akoi in reality kamain tawi aduga praja singi voter singi magi voting behavior si hojik kamaina train da chali national level da amasung state level da kamaina tawri amasung masi kamaina curb tawi yage haiba akoina yamna kaino oina social amasung socio economic political angle lom dagi nei na ba ma in reality da ado ani thong na ko ya so when it comes to educational qualifications se masi criteria se fix oiba masi electoral reform gi committee Gopal Swami committee Bora committee makoi di amok makoi na idealistic oina uiye ba pot se and that idealistic is very good ado makoi na am high education qualification gi matang da even governor matang so high but governor ki qualification dri tungana mugla aga I agree with governor qualification governor ki my qualification later bane adu gi di I fix we hanningi but when it comes to akoi gi MLA natraga MP maro ene MLA gi assembly election gi MLA gi kano sida di qualifications aina ideally if I have to say minimum qualification namadi like from 2A na I should kano tawe but aina discuss aina ngasi gi topic sida aina discuss tawningi sida gi ani suba gi contextual level da conceptually mayamna gyan mayamna wawraga chatpam yawe lari hairagati degree pairagati say suppose I am about to get my PhD in some say 1 year matungda I prefix ama haba ane doctor that doesn't change much
when I want to, fight elections. Suppose I want to fight elections. I doctor hapaga doctor haptabaga kashu I want the because I'm already an evolved person. Natra yam khenaba oide when it comes to career the madu is fundamental difference lakani, but aina electoral process sama fight toge hai taragadi kaino the factors educational qualification ama laibagi BA tambagi natraga MA oibagi amaga 10 pass tawagi amaga fundamentally difference ekoi hoje ki context yantaraba laitebo. For example, I don't want to come into the controversy. MLA minister, for example, our education minister, he is a BA political science from Manipuri University. What it changed? If you keep, say, suppose BA or BSc or graduate or qualification, degree in pula because you have put a qualifications. But will that fundamentally change? 10% power, 20% power change the I don't think so. So, will minimum qualification of Thambana change incremental macha change the change we can't do. I quality of life I democracy quality of democracy da mamiyama tadragadi akoina chaurappa consensus ama tadragadi adugi change not some incremental change yandareko. Adun I example in China, which authoritarian most of them are so-called communist naktane. Moi maraktasu education paiba kangbu unga, ojik princeling kangbu hai si moi ki heritage kano se. Xi Jinping guy se. Si doctoral degree never, man pai PhD never. Xi Jinping se. My among the who chintao guy when we were in college, school taming 2003-4 college ka karakong tam. Makoi si na unka lari haiti na muktawe. But who chintao natragamay mamando leramba I father of Chinese economist Mao gi makhal hek leba tang Xiaoping guy na mayam na deng Xiaoping guy mo jam larik haibo minate when it compares to ngasi generation Chinese present generations. But the impact of Mao ji kam larik haidan the impact of Mao adumay na ay nahining idi Lal Bahadur Shastri ga hojik yengiba lairiba yam haiba maga education is needed but the minimum qualification I don't think that will fundamentally change the way electoral process politics na teko electoral process is going. But when it comes to qualifications of governor I do not certainly thamanning aduga thambabudi kasukai di but question is will it fundamentally change the way the lairiba India की political systems, electoral process की machinery, electoral process की fundamental norms में हमने change तो वो दायरे ताऊरो है, यंतारा ताऊरो है, because degree जे तुम काय जन लौरक करने हैं, मणिपुर से ये पूरा, because it is necessary, जब तभी याद है, इधर नम पूरा लाभ करने हैं, अच्छा कोई न उड़ी से just like हाइरा का है तो बहुत काग दबनी बहुत पीग दबनी हाई बसी दा कोई की अच्छा बहुत खूब बनता लिये perception never perception based kaino never ado aseng bada disi perception jena deceive to dori me deception ne kanada tamja voter sing yantaraba perception sagat laga larik hairadi idea aduni adani yeng seba for example Lalu Prasad Yadav masi yam larik haitaba manung da challe mina magi mem thoi haitaba English fazana ngang haitaba digi koigi hindi da haragana akoigi kareba moigi gawala adugi type ta layeba but UPA 1 gi matang na man railway minister oiring ida mangonda mag mathata lairik iba mai matam dugi secretary oiramba amsu to aduna adagi academic IM kangu na mai mathata lairik iyo man railway minister lago India da magi 3 decades da quite again railway is profitable oiba minister se mai magi mathata kaino da oiba but sai mangon lairik haiba akoigi hojik yengo akoigi health minister ga se apthi lari haiba mine a former bureaucrat IS ni aduga akoigi Wharton dagi kaino dagi America gi top business school dagi torok pane but makoi adu mana adu oyena now akoigi corona sigi akoi kaino to I don't want to indulge in that adu bu yengo aduna aina ngasai hari the fundamental conceptually am gyan ta ga do India gi system political system India gi politics hai elected elected representative mayam se karino haiba matam da makoi se
makoina neba law making oiders ado makoi law making oibada adum hoji kanji yeng matam da hoji kanji dum like sungtam tamdrasu adu khara de dum tame eba ai ta hi pa bu lei ta baneba kaino makai aduna even bureaucrat makai ju I suppose administrative servant makai ji ira baneba hanadi kaino hai matam da gi matamam da 1980s da ekoi da so ekoi na training tam da MCS ke training tam da wari lirak pani ko kaino se chatle minister sina ekoi gi fishery gi state minister sina union minister gi fishery pai bu pa du da chatpa mana korok pa union minister du na state minister se mana file gra ma yu pa thok tab janne ana manipur da ngi fishery sigi area se total area se kaya no haiba kanda manipur gi area se 22,000 some 300 square kilometer ni na adana mana 23,000 ne na haido ro jan aduna file du makut te lawre du union minister no makok ta sumain thu me paklon manipur gi kano si bo geographical area se da gi ngi fishery area se na kamaina chaw no gadha hai adu ki type ta di laitra bane ba hojik se adu ki type ta di no MLA no minister will come to that stage 1980s ki wari ni ko adu maina laitra adu I meaning the impact se kamaina no magi significance effect se kamaina no haiba potu ne adu I wakan di lyric se ko ki yamna kano oina perception lom na sagat laga bot khomurom be chatle ba masi ai to ning de I na sai hai dunia I will stick to that effective politician nama effective representative ama effective political leader ama oige hai taragati that education qualification is not important the meaning they less important what is more important is sense of patriotism magi constituency ki magi lebak ki prasad nukshiba means nukshiba without give and take prasagi bu lit to ngamba achumba lambi da to ngamba sense of willingness to engage mangunda comfortable oidaba vote ki kari rajniti udana afaba thabakta development gi oiba education gi oiba adugumda ubungamba prajagi kenom khaido magi interest ne khanmangamba will liba courageous oiba agi integrity oiba aduna hen important oiba obviously educated oiragadi adu oire e haibage khoi establish kenom di lay but not necessary aduna minimum qualification thamagasu will it change the process will we electoral process amuk hena hobo oigadra I have pessimistic view on it see clear to say then I will come to your second question see me clear way record this is my opinion I second keno da lakke ba hanagi mamangi keno sida leaders the first chief minister of Manipur natra adai taragadi makhoi gi matam sida masai ekoi haina bom su lei even ekoi gi kano gi matang si da su hana gi mi jing yen namaz su si matam manga sol mangam draga su chen chaw di ni gi iman di makoi ni hele hojik na aman do si hengale general ni min haina bani ai gi opinion na te ko aman do masing hel su iman ati masai gi sumaina haine adu gi kano do analogy do ai learning nge makoi matam da iman je makoi se like hai draga su iman ju wang iman how haibadi sai integrity ko the sense of public service sacrifice wangam ne ado hanasu phattaba leitaba nate phattaba dum leiramni corruption leiramni hojiksina amu competition ji yam khalakpani na sai no perception ji mi ji kamain receive tongni haibasida amana larik ai larik ai vote piu hai ni amana to ado fundamental issue di karim haiba kana sai gi modern education sai gi the role of money sinewa in electoral politics sinewa yantare ko koina very important way masai education adu ada do just magi adapt ne madu magi ke alai tra vote ka de si India da suni America da suni but India na paisa laitana vote ka de haiba sa masi statement sa sigi explanation ga America da paisa paidana vote ka de haiba gi explanation ga di khenara kane but statement di chumme America da su survey ta we ai samna da president Biden ji magi enough kano yaudra di mana phanyam pharaga su magi sponsor laitra ga di magi lobby laitra ga di pesa ko magi mangon rally to mi laitra vote ka de masu Obama su ka de yantara ba paisa is something very constant factor ne adu explanation di mana India di kamaina no hai matam da US study president na run to na traga state ta magi governor na run to gi each and every penny je kanana pira ino kanona Elon Musk ki company na kaisa paisa kya pira I adegi Bill Gates na paisa kya pira I millionaire aduna paisa kya pira I have each and every moi gi Congress the parliament khangye and moi the parliament khangabadina it is open to
public scrutiny, it is open book kumane website ta patong changma matamda campaign website ta cholo une India da ubra ude aduna kamaino udrabani na ngasai magi campaigners e khoina udrabani na hayeng magi policy program da ngasai farm laws ka tawrise problems e adune ba lobby group tuna kano toropodagi hasty decision am lowrubane kona regret lakpone ado akoina sponsor do khanga taragadi so many things we can preemptively kano tawge akoida aduna India da de akoigi sponsors e khangde ba kanana kari tawre ino ado paisa di darkar layeba akoigi Manipur gi context ta local da paisa phanayamna larik hairaga su paisa se hek yaudra vote chungka ka deba because me voters sing na larik tu darkar laite ba adum haije ngak nombai wane ma larik hai ngak nombai wane ba aduna kari tawruni samna hayda voters se laira ba ngak tane aduna nasai gi praja sina lairi rimatik yan taraba role of money se adum laigane ba sigi direct link layer praja sina lairi matik candidate na vote ka ba lai aduna nasai gi policy ji kari no hay matam da India context the policies yam tina feudal ne kari no hay matam da krigi vote ka ba lai ra ge hadi praja se krigi si circles hai se thamning ne lai ra gi circles se poverty gi circles se thamning ne lai ra di negotiate to yam lai lang li policing mang piradi magi ma aduna praja karana nang lambi ko las harak pase daka leite bo moida kari gnoida mongo de hidak leina na ba nongi chak leina adune mi den oe adeki mi khara amana mabu khanba mi dadi sorok ising pirak pa aduna ha moen important aduna ngasai gi politicians sing singye masi paisa vote pirak na bo na moi ani mak thabak to ngamme ani mak thabak to do kangbu sine mak thabak to ge na haise aduna akoina narrative se gyan ta dre praja akoi singba akoi dadi narrative se akoi gi society je laira ra bai ne laira da haibi yaroi ko poverty leibadagi ne ba koina awareness so man leitri se na aina changa ga si ngangi se nangna paisa pibu ngamra hangka ne yan hai ne haidi nangna phanayam na nang tolop char nang na andu na alu be kam pibu ngamra ching pibu ngamra ai di piri sin haibagi akoi gi nasai gi yamna level da nainarak pani na akoi gi voice ta de ba khanga ba ta de ba do ta de hai na koi ngang da di ate adun akoi na important oil di money do ne money si kamai na curb tawni haiba pot si da ne akoi na main oina na education qualification is just like magi ki screen kaino ne uhan bai wane perception am sagat pada mateng oi haibai wane that is not important mana paisa do say suppose vote am lepa matam da 28 lakhs ne haire but crore tara pai dragadi assembly constituency ma Manipur ki 60 constituency the thing minimum 10 crore pai da vote kaga da aroi mayam da koi imphal swai da chatnari 30 crore ne 30 crore pai ka ne vote level is but hayeng 5 years to mana 30 crore to 60 crore ki target ne ba minimum mana thamak toris adu target okay adu sir swaja sir gi view to this koi education system perception amane hai fundamentally change tawbung amoi hai badani hai di adu target koi gi hojik Manipur gi trending sida paisa pai sing sina adum MLA or kanda hai di koi people se makoina poverty oina ba lambi se dum sille to lai ra batara ga makoina vote si ira lai na kai hai ne hai di makoina adugi lambi da poverty ohela kanda makoina paisa da thajara kanda makoigi vote phangna ba ge adom da agenda da makoigi monopoly ha tare adom da dum chatla kan moina dum vote ka ba ya ba ge trending am da lai adu tara ga di karai ding semdok to ri si ne live question exactly now issue di khange koi na operation tore issue di khange sigi poche train je koi accept tore now one solution comes ko mayam na yam nan viral goi ki both paisa si yel halakanda koi na paratam biu le paisa je dum low haibo mayam na koi common establish kai no dagi kitang divert oiraga koi unusual kai no ma suggestion am la iyo paisa si log fo do both pi ga no do mo je tu hallo adu mo khangak ka that is one way of curbing the role of money in haibo pochima masigi se conceptually kitang de idealistically yaning de but at the same time practical oigadau di mali but masi ekoina hojik phawba masigi effective ne ekoina haiba ngamoy because this is a very recent idea natra masi ekoina chahi election ahum mari yeng kan masi work tawi tawdi effectiveness ekoina madada judge taw ngam hojik phawgi di this is supposed to be a very unusual but very effective mandi male have it seems have never adu ekoina madu ki kaino di laitriyo
Another way akoina amuk yengba matamda karino hai matamda akoina electoral literacy se asuki matik akoina hojik electoral literacy tawri se akoigi vote thadau haibu tane electoral literacy tawri se pesa lawru no vote thadau haibu tane akoida political awareness se entry vote thadau no adu technical oiba jargon ngatane bes jargon mukti nate technical oiba pot ngatane ba akoida hairi se pesa piba lawganu adu lawganu very impractical ECI na hairi se go natra adu pesa lawganu hairaga lawdragadi adumaina ilai lairagadi potsi solution kari ngasi problem amta leirammoy akoina engagement amai ana deep oiba engagement adu si long term gi pot ni ko short term nate engagement am darkar lay engagement am darkar lay kai ma matamda nakoi candidate singje candidate ki marakta gi revolution ma cham su darkar lay aidi pesa amta keno tawroi na phong na thopam darkar lay aidi pesa amta tho challenge sobam darkar lay aidi mi ji nampu da matata wakan khalan bagi ikai han bagi pot am la and some candidates are doing that some candidates are doing that I am telling you Arvind Kejriwal model si yengo Delhi da masi Manipur da koina kitang di relevant oi bada kitang di watli ba but Delhi oi ma success oi but Manipur da so oi hei dilate Arvind Kejriwal kamain thok no ai pesa pai de ai ngon da pesa yenga ga vote pi ga no ma challenge ne ba masi MLA am ta na chahi manga gi ai gi kaino sa ai gi thabok si yenga ga vote pi oi na Manipur gi 60 constituencies the incumbent ano wadi moi pai leitre Karaga laibe MLA amna India da su Kara laibe MLA amna Arvind Kejriwal he says that ai gi 5 years ki thabok ta vote pi yu paisa di yenga no ha adumai ta thogak pom da ka lay adi workers ai gi candidate se paisa pai de ai paisa su ye loi ai gi arai ba khara yum da lau picha kani ai gi arai ba na koi da loi na share taw gani ai lupa lising ani ye mari ye loi ai bu vote ka hallo hai ba gi mana sacrifice magi masagi self ki poche khadu oga sacrifice am ko border war ko ai si sirdo ne na ko chen adu ki level the commitment ama candidate amata nate mari manga at least model on thro da ka le so that madu long kuji thogla e amani phong na hai ba ai paisa ta yaude I want to change moji okay solutions ne ai si da tension okay thank you sir thank you sir sir na yam phajaba hadi akogi karam mongda MLA sing se hadi candidate sing masada gi revolution se hor aganda people na so people gi masagi oiba revolution vote si can effective oiba phajaba development la pagi mong adu kari tawda habi samna thambirami thagachari mathang asidi sir Ajmal da laksage ngasigi matam jisu yam ten manina kitang tentak na thambino sir Ajmal da laksage okay vote si akoi election si the nota haiba akoi option nam yaure haujikan koi youth sing jina koi candidate sing si pam tang ta yam boina tholak pai tare koina pam do ba aduna nota sida koi vote thadaga ni haibagi masing se dum lakpa du nota sigi kana da ba edi mase thadaro kanda koi de kari nu kana je ma angban kari nu maside pi tum jador na haibagi matang nota si matang da kra haibiram aduga anisuba da laksaning sina nupi gi politics hai tare koi gi candidate oibagi MLA natragana election sida nupi si MLA oina natragana koi gi CM oibagi adugumba candidate masi yamna tangba particularly aduga koi gi Muslim community da so MLA oiba ya MLA gi nupi amata koi nasi pok da karaktaba lepadi yaw khare adu karaktaba si karin oidorino nupi gi position si karai da leiri bage masi paisa tana paisa lai tabagi oidoribra adu paisa di hen man khibana thoropang ngamdabra haibasi mtang da question ani si ting thambina haijari sir Ajmal okay ado ngasai kita aina amtang clarify hai tare ngasai educational qualifications se fix tawraga thamgadami haibaduna te ai gi apambadi voters singi mindset ta educational qualifications si khanaraga vote thadaba si maru oi haibani aduga ikoi gi man India gi system ama education school ama laire oza laktre masi phatre asukmati phatre school se at magi toilet phibam phatre adagi leigidaba amenities mayam leitre ada lai thika daram phatlaw tamam tawre thugaire ano bam chare adugi concept to ai thajati India da tawri se adu ano ba ekta thugai ba ama muk change tawba samna ida hojikta chahi age hengat pai ta haira su hana gi 18 years ki chahi gi
lady legislation jibo fazana practically taude taudring ide hakta no 21 years hengatpa adi mota why compulsory registration of marriage si compulsory to hollo adi matung da fully implement tawagi near level the 18 years si poro adi matung 21 law that is a very good legislation but hakta to 18 gi adring ide 21 thopi adi shugumba satna bi system am lady si je koi ngasi hayaudragadi karam matam hayrakani adagi aigoi sigi wakalon si education gi relevancy se aigoi na khangdragadi aigoi karam matam da aigoi na khangkadori se maramdi education da ngasai gi amasu direct topic chi aigoi gi kari leiraga certificate leiraga lagana habsi it's not an acceptable argument nati jidi adu illegal on ni like education leiraga lakpado adu di aigoi gi education system pattabagini aighoina tawbi ai hojik overall central gi oina leiriba education da thadariba budget si some big paitare amount si some 3 4 5 ki makhada ni lei hojik Arvind Kejriwal 25% of the budget si education da ne thadari so we see the change aigoi ahong du uri boji Arvind Kejriwal gi revolution si da aigoi ma'am yauri ba aigoi atop state Delhi du khakta uru no atop paidri yauri ba sigi high population say koi Manipur da 1% di oiram be layabo aduna high mi sing du puthok pudo koi mathone bo hojik lady hojik ato candidate mayam so hojik ban high gre ID paisa na tru jule pien nota gi relevancy do is da high already kari gi nota da bo thada do no when there is bele asaibam in andro ac da bele ko bam lei ba da do bo gi nota da thada ru ni ma ato da form su dum thado ade ato brinda koi lady dum thada bi ai paisa yam ka ene yelapani thajadre hoju ki ai as far as my knowledge is concerned adagi di thada bi ya ba mi khara di dum lei nota da thada ga matam mang chat ke dei sar pudi chalu no bo thada ba yum da lei matam mang na ba exercise ni maram di nota da su phang ena yes data ma di khogbat pe ai esumaina live candidate sing si right to recall gi pot to su lei bna tabni na ai khoida samnai de nota sina bot hi hena phangi ena khalo adoi targa su yamna phangdaba first the post hybrid system the chatna budina ngasai majority phangwa mi no vote waikini hoji kya to place lesson later but for the purpose of ai koi kari gumba ai koi naina bangi data gi kari gi damakta sima darkar oire hoji la iba yengo ano development lakta bana tebo si tongan ba effort mayam Supreme Court WPC number 536 of 2011 latest judgment ni Supreme Court ki 2018 gi adugi matungi na hausi form 26 aina am nomination da file tawneba for each and every candidate hai bo form 26 si da yauri ba details me am si aigoi na khanga matunga sigi pot sai koi khangbam change kanang khangamoi form 26 si da kari details so mo da darkar oidis asukmati angak pa mani sigi pochi fully implement tor ko matam da masana dum chum thorok po ne ado aina hainingi di aikoi sigi mayam ji aware oiba education system fatabadi aikoi gi school sing si hojik kamai tori government school sing si gi system je oza ke ano aikoi gi mitmang chi da di haibadi larik phajana tak da mayum da laithokpa da gi ama ama taw hairi oza gi tolop hengalan si hengalan si hojik leiri si da gi aidi kwai gi tolop chaw ji oza o hending in a system gi tolop chaw se ozaw ending quite tolop chaw haitare so that they don't need any other thing only education jida haitar tolop si in 3 level the 50,000 they hose 1 lakh tagi hawning e bai aikoi gi ozas even primary level da ho ada aikoi gi di adugumba quite gi tolop khar chaw jai na leiri ba sarkar gi school jing chidi kari dawre hoji si kana gi daitano akoi bada leiri ba villager sing leiri ba I samak te hawra kanda ai da leiri ba primary school ai da leiri ba upper primary school sing du gi phimam si yengsan ba jai gi thau na tra si aikoi gi thau sing si always defer tawni ato pagi area da dungang le ga di we can achieve aikoi kari gum mab da por punga moy hai ri ba consciousness me am du la kan ne Arvind Kejriwal gumba adagi Raghav Chada gumba mi si la ka dawri ade ati si ga na paisa ke am pai ge 28 lakhs ka tani 28 lakhs to magi bond kari da mai am paisa punchal Raghav Chada is one of the top lari ki hai ne only 31 years ka tani so magoi lai si their future I think Mahatma Gandhi bakanta na maram moira kan da kayam yamba changes no India da lakrisi why don't we forget ai koi kari da mo kaudori no ba sugumba ai koi after all ngasai Muslim politics ki matang de kai do noi koi na Muslim lakta bu wa da this is not about Muslim adagi adu da kaim lai ti si da relevant si chuka ka da su Muslim na
maru oi se afa ni duni ngasai alimuddin karam ido muslim ko ki khalam ba mi na te ba mo khoi se overall me am ki praja ki khalam ba mi ne adagi tompok le ram chief minister afa afa manipur ki leigre mamangda adagi ato to pa me am example hoina khoi leigre aduna sidi khoi religion gumba kari gumba se yam pusala ningde sugumba anything da I maram di it's not id religion sina kai dong da kai solve to bi aroi maram di hoji jik ching sai iman gi matang da so amala kre si kari gina matam da hoji jik iman gi chang che handare ise allah gi rasul ai khoi gi allah na nabi me am messenger me am tharakri ai khoi gi messenger prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last sida aroi bane the mamang the prophet lak am hena tharakra makhoi gi message sing si matam matam gi matung ina dum marai chai darak podagi another messenger among thaba another messenger among thaba adu revive dum to that is the human nature upai leiti maram di hojik na amuhena ai khoi gi ke ha tare ai samak te horga nong mada ina matam mangalisi mobile gi Facebook status yeng bada gi YouTube ki status yeng bada adagi ato to pada matam ma mangali macha sigi matam ma manghan baje sigi je amrom da another kind of ai khoi gi tawroi da thau mayam ne ba tawsalaisi due to the development lady intervention mayam ne ai khoi gi lady social activity sigi intervention sina yam ne effect tau ge ha matam da social ai khoi gi family de effect tawre han ba de hekti yeng macha ga mama ga adagi magi nupi ga mai nupa ga lemina relationship de effect tawre macha ga lemina relationship effect tawre si effect tawra ga di society da family breakdown tawre family breakdown tawra ga di society breakdown hai ba pochina dumla kan di iman gi question du di wa hai ba basic oi ba mayam du di attack tawre adu ko control to bungam dre ado itara ga di ngasai gi saitan hai ba si karino hai ba intervention mayam du ngam chat pu du ne bo aduna adu sir adwaida akhoi gi ground level dagi akhoi gi voice to assembly da hotpangam bado akhoi gi candidate ama madi yam drabda khara dil lai pham thokpa adu gi adune adwai matang du akhoi gi voice pukhatta taragadi akhoi gi kamana adu gi pukhatpagi potse adu gi pukhatpagi potse kamaina lakadagi haiba matam da akhoi lilong haijini what is the politics of lilong gi politics si makhoi da laika haitaba leibra ne natragana yam tina idea phataba mi ngataro lilong le si drug ngataro nati drug nataba mi apapa leina yam tina well qualified oiba well reasoned well rational paidra leye nakoi makhoi gi opinion makhoi gi magi role kyam leye ne lilong politics ta you see that aduda dum yengo sigumba consciousness ama environment ama sagat pachi it takes time it takes patience yam changeba hekta line lo bi aroi aduna sigi potche ekoina root chi horokpa matamda ngasai gi pangan gi kyam kaba amasung pangan gi kyam represent tawbudagi haudabida aikoi gi general consciousness am sagat cheba achum bada base okay that is acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah gi rasul nasu dum pamba pot ne aina lilongi maulana chawwa mamin chatpa mu khakta hangi noi atopa gi di am haire pangan karakti adu tawde da tawde sidadi pangan natana to pam ta karo adu sida musliman gi oiba kari ingredients lay ge ban hoi bot karak pasida amtang di lay heluna lay ra cycle thoba adagi madrasa gi paisa khomba chatpa adugumba alim ulma adugumba ijat layba mi amtang bot thagalo yes asli long de kainom la assembly de lawro kai do assembly de mi khak lawo mi am khak lawo maru ri si mi gum fu law min na jena ngai de lay no ba mi ai khoi kunthra ga ma thoi law min na jena ngai de lay ra no ba am khak lawo ba one amma dei natro loina hore isi aduni khoi ne struggle je hoji khoi no pami aduna ai gi general message ngasai nupi gi matang manipur si ai openly ni ngasi phowa 2014 dagina ngasi phowa da manipuri film amati yengde because in every film manipuri gi nupi sing gi handana utpangi hata utkane sina ai tan na yengdabne maramdi anything tawre nupi dana kitang khalure jinnam sele natragana ama tawre nupi de ta taisanani ma chele ma awa batara ani adu manga sailang chenna bagi ma ja awa batara pune ekta uhan nupa sing sina ganja takera ama takera any tawning ba taw ma de hekta fa hekta chumba sugum bagi koram la ni ngasi manipur da nupi gi chief minister upang dris maramdi nupi masa sing jisu aina haining badi nupa da depend tawnu nakoi na sagi oiba loina hojikti right time base is a something aikoi gi struggle tawraga fighting mode amada haitare aikoi gi kare haitare enemy versus aikoi gi fight tawgi mawong amada chatle nupa ga nupi ga that concept I don't believe
nupi shu nupi yo ba stand lay magi tongan ba right lay jai magi tongan ba physiological structure ni they are none secondary id handa ba nate ba makoi chi makoi gi level makoi ni he is id masane ba adina ngasai nupi gi pot se ikoi na kamai na tawgada gi haiba matam da ikoi da engo islam amoina nupi gi hak sing je ikoi khangbra nupa amoina nupi gi hak ki matang da ikoi kyam khangi ai gi nupi si la ga de ai gi ku boki ai gi nem boki kari seba tawgi right mangon da lai haiba se ikoi practically tawbra tawde ba yambana just ikoi larik ta lai bani ama da lai bani ikoi practically taw ngai bonus nupi da hakta lauthat kani mi mamang da nupi amane na adi wa kamai na ngang ne haiba su khangdri kamai na noi khoi na nupi si pukhala ka dori si aduna hairi ba ijet mayam society gi hojik family court ai di as a lawyer family court ki ai case pai aduna family court se is one of the busiest court never even during pandemic ta bo asuki madik chille maram di family problems is rampant loy re ba pra aduna sugum ba isu mayam lai ngasai gi nupi gi politics haiba si yam na maroi ba politics ni bangladesh na ngasi India dagi for per capita income hangle is the women workforce in Bangladesh being a Muslim country it's more than our country. Bangladesh women give participations in the workforce. See, I go we are away. I go in Nupising Karita or Galegavo. Cam the production is based. I go Shasi Asukimati work work the based over Shagi hard work the natural. Aiki income lakna ba aiki jibika livelihood si work ta uraga tanbagi adum culture amala agadi na koi soidana politics ta su will change lakane ba ngasai gi bana haigre ai koi gi mi si lai rahan ba that is very good ai koi gi am live politics to we ai lai ragadi because they are dependent they have fear factor lai re masagi awat maduna maram wa kan sigi break se ai koi na kamai thugai ni eba matam da ai koi sa si work hard work tawraga isai sagi aikoi hingnana bagi jibika gi sei koi kanna honor matamda we will know the value of lupa chama lupa humdra piramba thau lupa chama pirak bagi value khangkane aikoi gi youth sing dengo mapa na leiba gari du mana thau halaga thaubudu adu bongamde mapa dei paisa lawra thau halaga thauri mapa dagi paisa lawraga thau halaga thauri ba macha do carelessly nupi koi ba chati bani adu da chati bani ada chati bani thau du gi noman khangri ba ma se the society the combined contribute to the Rinoma. This is very important. Howji garment factory da, Kongupta, Sandal da, Gari Aikugi, Firol da, Howji Hana 5% GST or embassy, Howji 12% GST or. Do you know the significance of this? Sigi significant. I don't lishing a piram, I lishing a malaragadi, I congra freedom labia and the Howji Yarakadra. 7% GST Hangalakragadi. No. Sigi impact se koi khangde maramdi ai khoi da paisagi tanbagi awaba masung paisa phangbagi awaba masigi paisa amata khangde ba ai khoi gi youth gi hawraga ai khoi gi ichanu pa chahi trai pa fudawa ai budu gari free da mapagi gari atang atang ba thawalli nungai na tawalli mai macha du man de hairi ai ipa ai paisa pai bini ai cha gari afa ba tongalli me gan harau rambe ai mapa do magi any means de paisa direction but he is not a good father. Mai gari tholi ba macha do gari du gi value khangan bam changi gari du da hali thau gi maman gi value khangan bam changi mana seli ba phi khoklo phuri ti maman khangan bam changi ai khoi na khoi di tawr se ba ai jo ai cha da tawge ai cha lai re adu di no khoi su no ai cha da taw sigi struggle ama khoi na la ba matang da will start having this changes sing doi khoi u phang ka ne soidun la ka ni inshallah aduga hajik nasai hangki bada aikogi aduma lere nupi gi politics ki matang da nota gi dai clearly hire there is no aikogi nota si kesu leite dai lere political will labesni amar wodi go political will labes ai koina kauthoe political will duna ni pot khuding mak lai se aduda larik haiba ama dudi ngasai gi ina haibado educational qualification thamle consciously oi sai habani adu education ji change tawraga di aikoi lai ba hoji gi education system ji itself change tawraga di education gi relevancy masana id nang asuk oi gida me hana minimum qualification thamdrasu dum reflect tawrakane ba so itna reflect tawrakane maram di data itself speak thamde ba hoji phoba but under metric vote karamba masing du 1950 da hoji ka yam thina change tawkre graduate masing ada ikoi 1950 da vote karamba masing do hoji yam change tawra i masana si lai ne aduna aikoi voters ini amaru is in a democratic setup tadi voter
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ educationalꯒꯤ valuesing ꯑꯗꯒꯤ democratic valuesing awareness ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ politics ꯃꯤ 60ꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ just 60 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅ ꯂꯥꯛ 60ꯗꯨꯗ ꯃꯤ 60ꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ 60ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯂꯥꯛ 60 ꯔꯃꯦ ꯑꯩꯗꯤ clear cut-ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 60ꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛ 60ꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ let's work for this aduna aikoi karida maru work tawsino aikoi gi voter da aikoi gi common people sing sida oina work tawsi let's forget about this 60 representatives that will change if we change haibaji ai gi self believe me simak ne aina nga sigi discussion ji ku tong chaba lorga haijening basi hanjan 100% emphasis pinning basi we the voters we the youths are responsible for everything haibaji ai daita loning myself I take that responsibility. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, Farijuddin supplement on Mama Sam Tang Makazata. Ajan Zulauri ko. Haining medium like Equina issue based Ajmal na so yam thina pagra Ajmal na high besida issue canomdi at toning haitar. Equina role of money power in politics masi equina masi Hojikan gi kaino sing sina maru ina youth sing sina kitang kaino oi sina mo yam solution no thara ko ba me sidi magic when natte mo ina pa me so adu ne but that is also good at the same time aduga khangan hekta hanba akoi na nai na bam change akoi na hai bam change kai ni constantly reiterate to bam change this is an evolutionary samna Akoi society is the hojik lady problems. Yamti yengse. Akoi hai pangan yuari na te mete yuari te. Akoi Manipur societies. Akoi loina interdependent nikos. Akoi the labor problems in like I the labor Manipur the labor problems. I want I problem never. I want the so impact our family the impact our. Am the yengse. Lyric like should tambagi akoi quality of lyric pandemics in a so hard in niko. But pandemics in a draga su yungune. Nasi je akoi pangan yida. I am put an emphasis to hoge ko. Tasiko. Pangan maraksida loina magnate general oibo pot ama sagala iyoba sai Ajmal na horak pada thinba potse sigai role of pedo siga bari laina rakke lal si kananu yengse kari no problem se larik se goi gi imung ji da pangan singi pangan da hairage because I belong to that community ko to pada is love pangan gi imung sing sida nangi laikai de yengo ai laikai de yengo karora mom pirage nang na sadu larik tamuro no haibida mi ji bhane am chong thorak tori 60% chong thorak kado mal ai laikai da adi bare crore du paira de ai like lai susi because larik ki kaino se koi gi value se systematic market de koi gi Amazon ni pot am lai ba chapna na systematic matter la kaino se commercial oi thokre larik si de invest owning dre mama mapa se tak tan ngau dana this technology gi influence am chule ram bi ai ngasi yongo larik hairaga ne mama mapa na thang tharaga magi mama mapa gi property paiba adugi machaduna larik laisu tam phajana tamaga struggle Ajmal khoine hena khangi how we struggle natra Ajmal how we have struggled to come to this stage how we have struggled peisagi wari notebo peisagi wari isana scholarship power different type of scholarship power like higher education at least graduation ni matungla I self finance myself and I went to abroad also adumain tawraga nupa am jangdana thabok changkiba mini aina ngasi stage from se the parents ki role yawi but isana su systematic struggle tawe masai ki hotel chase ki ka da koi chai ohum mari je laira imi toilet share tawraga ngasi angang sing adumaina lai su yawi aduna aina haini di so much we have dedicated asukam na dedicated tawraga asukam na kaino tawra ai khoi dane kari hai khangaba hai bi yauri ni se kari hai ge da ko nang kari tawra no nakan da alu plate dan boram pi ngom rang e ba question ji yong ko shu to do masana marom do na 500 rupees 100 rupees tan mangam da masagi talent na tan mangam da adugu ni du ne success hoi ai ni humiliation ne public space siki mentality is dangerous oidra Ajmal so kemat ai na jini karoram pi rage to tho na chana su lek tam munar do tam moroi chumme karo do piru harak ka do ni so kemat dangerous oire Sigi mentality sina neba koi gi power kano se money se ni se asok ke mate koi gi money is everything di type to lai gre masai gi na gi aman man di wadu to focus that is big thing macha man am poko macha si wo lai to compromise lai tam dra su ya re khangala
aduga adumaina khallabani na kanagubomna laik tamakpo matamda natra khoi DC ga oidraga di laik tamji kana dre natra kaina DC oidusu ma DC oiraga paisa tamdaba khoi mai to koktang ni hingma IS oiradi atu sum usil oidori mero ai exam thabo api buni lemna ni frida ai exam thabo api honni ai ngona tika pirakani haibe expectation dane so khoi lu struggle to report ne matam society se si aina viewers Okay, sir, ye thank you, sir. Sir, ani magna sige matang sida haibi basi education sida koi miam su hawlai ba youth sing su hena changchen si education si mai masing si hen tam si aduga koi education system ase su linghan si haibadi azama da lupa lising yankai dagi hawmu da lupa la ama de hena haidi pihal laganda waza si hena phan si koi education si hena phan laganda society systems masa matum ta lakani haibani aduga sai sir Ajmal na sambiram ba yam phado point don't go for nota item te de koi vote si thada ba chatpirun kam kana roi adugi nasana ubada koi competent oina khanjaba adu vote thada biu haiba point si thambirami aduga matang sida mari leina sir Farijuddin question nam lakchaning basi matik chaba koi youth ta thola e banda ke assembly election da hoige mayam youth singi che brindana मखोसी थोलक मतमदा ब्रिंजा थौनाउ दम थोम दमदा मयाम ना पारसे अखोगी जनरल पब्लिक ना हाइबसे अंगांग ओइमनली हाइबा अदुगुम्बा करीमा कांसेप्ट अमा अखोगी नैरेटिव अमा लाक हाइतार असिगुम्बा सिंगसी करी नोइरकपनो हाइबा अदुगे यूथ सिंग पॉलिटिक लर्न तौब तारगसो यामना महै मसिंगदा अदगी कॉम्पिटेंट पैसादा नत्रगन मागी हाइबा इलेक्शन थेंगनबा याबदा इंटीग्रिटी अदुगे अतोपा अखोगी मियाम सिदा डेडिकेटेड ओइबा अदुगुम्बा क्वालिटी याव तारगसु मियाम असुमने हेक्टन नैरेटिव पुथोआ कांदा मासे बोट काम मोइदगी मोंगदा खनबी बसी करीना ओइरिबनो मसी मतंगदा कमाइना फरकदगे हाबिदु भय फरिजुद्दीन स्वाइदा खितंग एड तोबिरु सॉरी सर फरिजुद्दीन ओके न कशु काइदे अदु कदोने नसाइगी ममिंग पल्ले को सपोज ब्रिंदा को Hojik ma personally I khangde but ma na ngang ba sakpa ma gi attitude te gi aina kitang analyze to wong mi but she is very extremely honest adu mongon da lady ba ideas I don't think any politician ngasi pawda youth da ma gumba the ma gi ideas si asukematic structured or asukematic phajai ko adu ma masana su challenge amaga bravery amaga yawnam tawe adu ma na hayeng bochi ka khara kari oira kane haibu su adu su yamna hiding there, madam. The people change, natra. Adu boy, koi adu oid report that I judge toning there. She is one of the most impressive, natra. Adu young. Adu sahi ki matang na tau. They just adu the yamna kano we yamna stupidity. Because 25 years sura the board le pe yare na hai is madam le manero. Even 21 hai su ke sukai deva. Mature oira banero. 21 su but mature come to ever. Adu 25 hai is madi well 30s ne mana lai is. Adana madugi do just magi opinion na kay na pang having we should not discuss about it. Issues si mana ngangi ba poto kaya mamna relevant oy kaya mamna solution oy aduga magi model si masi mana chatpung ngamgadra ngamoidra hayeng yabra masi generalize to we abra every candidate sing na tag intending candidate sing ni to we abra I don't to do never pina to ni aduna mangonda haya ba pisa yaudana vote karo mai ki kendra de gi wari sana ba kanda ngonda hayra imadi ka roe ma masa su khangam ba su yae ba ai si kani na karo hai whatever ma su khangam ba yae but bochi ka dragati fight to biya da ra imran haija the first part of the system ne bot ama hen da kana rid ne yan taraba adu ga su man la isi ai koina larger picture ai mle oi da ya de haibu du khakang natte ba ma se revolutionary ma gum sina tawri even ka hau so mathal so aduna magi taste magi patience magi taste kari no han matamda mana vote ka haudre na magi silent oina muk lai hitaragadi we should put a question mark on it fight ti to do ne adu taragadi oini haibu ne ba mana vote haudre na lai thoki taragadi then we can discuss about it later my intention chumra right but if she continues her fight in the next 5 years then I koina assumption namri to bi but she was honest. She is honest. Mathang karakane. The kaudre na magi will jina don't fight over. Mathang I think ma mathang karakane. People will give. Okay. Guilty feeling lakane
Okay. Okay. Revolution do a revolution should go on have any man kagum intention do sumbata ragadi mathang karba kadaba. Adu swai matang his sarjamal gesu kaminamta ebiro. Oh, sida yango ai ngasai nang hayrak pudu da ai di am hainingre. Brinda angang oi di hairadi loirani ai koi lebak chi chaukat pada after some 100 years the wakan to bi ai. Kari gumba brinda angang oi di na to lai ragadi. Maram di Mark Zuckerberg na chahi kulhum doi suma tam the billionaire oi khrabani. Aduga ai koi gi Raghav Chadha only 31 years. He is one of the face of the Punjab election and as well as in Delhi. Revolutionary ni mo koi se asuki matik chahi only 31 years ta oiraga lairabani ade ato ko yam lai re chief minister oiba Sachin Pilot yengo achau India ki political face ni angang ngatani ade ki yam lai re ayo even BJP ki deso ato ko me ama angang sigumba angang ki kari ki question du ding sai behan so explain to gre it's not a question to be discussed about ai koi ki role si ai koi ni yam maru si the youth responsibility sahi train pan gi matung dagi asuki matik lairabani khoi sahi train pan na fix tawri je adugo 21 marriageable age aina tawri sigi poche asuki matik daita lairabani aidi any aina appeal tawningba any nangi nacha na su singchi nungsi jarawa then after 18 years they should take responsibility by themselves aigi iyamba doctor ne haibagi wari dok thaina ge khoi gi manipur gi ai yamba isama haibra kaino ama leibane doctor ne na haibagi masadi oidaba adugi wakhan to si aina baba gi gari thore purely he is baba gi gari ni aina baba de lupa chama lawre then it is purely baba gi paisa ni pura masana tanba I am not earning anything make it very clear yamna phajana clear oi biu larikta mi da aina baba dai hojing mating pangbire it's alhamdulillah it's very good mana mating pangbiri ai inau duna yamba duna because there is nothing too proud about that. I di aduda I yam tina I sama ki damukta proud tawning ai leiti because my aim is I di samna ai anything mi khuding makta suni adugi exam du tawdori natragana adu tawdori ama tawdori ena act sahi kunthra ni fu mok su bho tawrga leibase I don't encourage this I koi isana isa habadi I koi self sufficient oina ngai wakan se chahi time pan kun ma thoi su baga ai koi khanjaga dawuni hojik kanagumba kharadi yengo even ai koi isama po ai nupi yam ngana thi na khalli some 29 years ta thi ri me ado sai 29 mi me amma tha sana yebo ade asnang paisa su leitabo paisa su thok tawa du to ba ta ba na ma'am ado ai na once ai isana khanjayebo some ai imana da gi kai da gi mating khar lo yes that is social nature ni but I never believe that hai ba ai gi lo ri ba mating se si da ai masida rely tawraga masida tawraga I leigedam habdu na teba I took responsibility myself I plan everything myself what to do so Allah hukum ne I langkhom to chale I have to do that to survive adagi thau pam han chale I will do that even in this situation also adu the ikai ningai leite heba even anything to darkar oi tawgudam ne adugi ai isagi hona janangai ID Allah na ingon pire mit na ko everything piri na matam mangan dab tare hen work to butare adu mi khara na hayam ka nang di laibak phadra sumaina nang nasagi profession du da phajana success oi jabagi adu mai ngang bune ai su dum adu mai kyam kuina no thajara lei do rishi adu yadi ba ai ko gi profession ji just more than a year tha ma du lupa 2,000 den phang de who will work for that kana pung train thoi work to dorino tramari lupa 2,000 phangaga amta puthorone manipur da dugumba mi chahi mo wakto ge haba no mo de 2,000 gak pangbada then ado gati yani dum adugumba mi masing du yam kanan dum darkar oi oina si thajaru yam ka hena inau sing any viewers sing da so ina hygienic masi ai khoi gi icha sing chahi try panbu suradi let them take responsibility ma PhD to ge cho higher study to ge mating pangbiu ai paisa pibiu that is another issue tongan ba pot amani but we have to have the mindset of being responsible for everything every paisa spend riba ama masigi daita lo aduna ikoi hosi ikai roi seba aigi adugumba paisa su thoktaba mapa di paisa yam paiba crorepati duna mapa gi gari thor la ko matam da ikoi ne yam thina aida yamna keidongningai leitre be icha akta sma gari thore gai na ainingai leiti mapai gari thobune ba si wa ikoi manipur si da lakse natragadi ikoi chawkhaloroi manipur si amoy na hojik dangerous situation dani lairis maru oina ikoi maitei chininausing na politics si loina
the control tawraga leire hojik she amo BJP gi leader am khak laksi mapan da gi loire kullaga ikoi gi manangan da net la salan bai phibam na hojik leiri sida kun ga usina loire g ga ta ngai gre because it is not our in my set ikoi gi da leitabani ikoi aduna Manipur gi every viewer sing maite yo igara pangan no igara self independent oiba self ikoi gi dignity leiba dugum bai koi mi oisi every kudimak aikoi adu bu matam da ta aikoi mayang adu haibire adu tobire haibagi wakhan se ai no mata khalakte aikoi delhi leiring ai da maramdi aikoi no mata adu gi khalude ai shagi su self dignity ma leije na khanmarina aduna hairiba situation du laktana na ba aikoi isa si yam responsible oiba aidi adugumba phibam amada tananga aikoi hona si haibado ai mayam da aduga youth sing sida appeal piningi maru oina what is your responsibility have say aikoi hadan hangba matam amani. Okay, thank you so much, Sir Ajmal. Aroi round oina Sir Ajmal ge dum hauzarage Sir gi hoye voting right phanga matung dagi ngasi phawda voter amoin experience tawrokpa aduga ngasi gi topic asiga mari lena concluded hoye message natragan suggestion hoye viewers sing hoye Manipur miyam da tare sida pinning message suggestion khara pibiram. Okay, hojik aina khalle ai su bot thadare ado kanada thadab no haib haidrasu ai sana hojik sidum kanada thadagne ai koi loi leiri ngatani bot su thadane dum khalle ada ai gi su criteria kharlai je kanada kari gi damakta ai sigi sida bot thadaga dagi haibsi aduna aina mayam da message pinning aina hygienic base ngasi gi discussion siga mari leina amsu lakadori be assembly constituency ga mari leina ai koina bot thada matam da kanam ta ubuna tebo nang tandani manung jida CCTV camera su lay binati nanga amasung nahaki allaga tane ba paw phawna doris nang kana da bhai nangi ipa da haidra su ai nangi nupi da bhai da biayo kanam force to roy sugum ba situation sida aina mapan da lay hori ba XYZ candidate to gilu polishing ani pi ki ba amasung low ki bada ai koina asi dom ai di influence tawraga isha si independent oi thok chaba ngamdragadi ai koi kaidau ngai da chawkhat pai ba si suboi oiraroy aduna whatever Aikoigi Allah na hai nang guna maya matawrabasu if you repent thamoi sengna repent tawragadi nang loina kokthokpi haibagi pot amsu leibanina nang na vote mamangde anything chelure XYZ ki ama amagi tawragasu ngasai gi vote thadafam manung du changma matamdadi nanga Allah ga tani udarisi aduna nahak na kanada vote thadagi se thadasige na haibase kanam da hangunu nangi thamoi da hango that respond nangi thamoi duna pirak pado adu oina thadabiyo haibase ai mi khuding makta appeal tawning nangi thamoi duna whoever he may be she may be kanasu oisano at least before you just press the button you ask your heart whether nanga thadagadori basigi Mr. XYZ se ai thamoi sini yare ko haibase peisagi ke loi kaw thokraga amutang di hangbiu adugo bot thadabiyo haibase mayam khuding makta hygienic so this is a very spiritual way by amna kayatare adigum just kogi kamenang ko ai samang na tawdune ai jeris ai kari gi damak tano thadari je nangi nungsi baka ki orasi ai ko mana MLA duna na tragana adugum ba candidate tuna nangonda noma kainoma afaba wahi ma haibiram bana traga thagat lamba natra even paisa pi bigi orsu thamoi du dadi yahallu sine ai na jeningi aduga bo thadabiyo haibase mayam da roi boina hygienic thank you thank you sir thank you very much aduga Aroi bana Sir Farijuddin so your experience as a voter aduga mari lenana asi topic siga mari lenana concluded koi message suggestion miyam de kitang pibiram tentam thank you akoina as a marine youth voters in the message moina masing hena yambanina so youth voter either the 18 dagina around say 25 to 30 maximum 30 sigi marak se yamena minor figures me amna data you are very clean no gi kano say compromise to triba du state ne ladies means compromise have the society ge fattaba bad ills me am sina moina dominant oidringai experience say yam honest way ba du opinion ngata ne aduna don't let ko ladiba prevalent quick ill systems ina dominate to hangano aduna voting right che nasagi right ni hane am chawso no ba prime minister se mangon the vote ani ta te nang vote chap mane that means ai voting rights so kimatic important oidra adoi targadi aina vote thada da bi de yum da phamba se
masisu gunane lobiro ahanbada ani subada aigi vote che aina matik chadaba aina pamdaba aduba ai compromise ti tawthraba mi amada influence amadagi aina ai isasina thamoi sina yazadaba saigi aigi now Ajmal na hayu damaina aina yazadaba aduba ai pesada gira relative ki friend circle influence ta gira keno tawgraba thadagraba adugi aigi onda conscience ama aigi conscience ki against thadagiba vote che aina madu jais oite madu su gunani malangi yaro adugi vote amada masi anisi punjhallaga vote thadabiyu paisa lawba lawdabagi matangda akoina phaniyam hairasu lawge haiba midi lawgini lawroi haiba mi adum lawroi ai lawroi ai clear oi I am very clear aina ngasi jai train pan orambasu ai lawroi ai jai humpu warsu ai lawroi adu mayam di harakani nang adyam lairaba natte adu su chumba yai chumdabi yai si matangda ai lawba lawdabase ai gi tunganba opinion leijai ado mingonda di ai impose tawroi ai opinion se daka lairamba yai lawge lawroi to that is up to you adu bunga saigi Ajmal na hairi domina when you once enter your voting saigi machine ji to kan be clear na saigi ahing tumba yaroi da na sa da question hangado ba adu gumba compromise to gono vote party thadaraga lada dwa tawraga aina thadari ni sina aina khalliba expectation ja law and you haraga ne vote se yam na koi gi ithau amani khallaga tawdabi yada bai thawni farajni khallaga thadau aduga compromise to ninde maruina youth tani aina message spinning isi aduga nota gi as far as nota is question ki kaino se la agadi nota se wakanda magi significance yamna di man idealist oiba adu masi impact yam leite masi kuire study tawre se aduna nota thaga daga dei saru kudi candidate mari leibda kwai gi phaba candidate to adu perfect oidraga su nangi iman di perfect o hello candidate to perfect oidraga su adu message am pio adu nangi vote na vote ka ki da ya dubu nangon the influence am di nasada le hello so that you can speak out nasai kari amak pamta leitana lala su chumna su kuji pukchen sing base si leina wi da makta ni vote si fazana kana to biyo aduga nasai this is also one of the kari ni important nasai money power money gi influence si muthatna na ba dan aina hairis maina voter polling station na chatret le chamna tora agadi sai afaba candidate dum thola ane ni musni Thank you sir asigi thoram asibu akogi discussion asibu pungpana thawai happy hiba sir animukpo panelist animukpo kanna asuki matik thagat pungdo so appreciate ngasigi program asi mayamna viewers na nungai masigi maramda suggestion amade feedback comment su adum thambiramu masigumba discussion se koi makhata na su pujarakani madugi makta su mayam induna review asigi damaktadi asi discussion educational qualification and money in politics haiba Yenghousi Tahousi Khanghousi hariba slogan asiga lon tawdriba program asing asigi damaktadi matang asida losin dan tanja lodri sarani mako amukan thagachari amadi yengbiriba viewers ingbo amukan thagaro pungdusari Islamic Research Institute Manipuri Marifat asuki matik thagato pungdusari aibase hajiraga matang losin jari. Thank you everyone.